विरोधी पक्षांनी महत्वाचे भौशिक प्रश्न विधानसभेत काढचे न्ही देखून मुद्दामच पर्रीकार सरकारान हे खेपे अधिवेशन फकत 3 दिसांचे दवरला असो आरोप खडेगाठ उलोवपी काँग्रेसीचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान केला। काँग्रेसीचे सरकार आशिल्ले तेन्ना त्या वर्सा चडांत चड 22 दिसांचे अधिवेशन घेताले हे स्वता रेजिनाल्डूय मान्य करता। पूण अशें म्हणून वर्साक फकत 16 दीस अधिवेशन घेवप भाजपाक शोभना। ते बीन स्वता पर्रीकर सदांच उणेच 50 दीस अधिवेशन चलपाक जाय म्हणून मागतालो, तेन्ना तर न्हीच न्ही। Manoj Parrikar पढ़ा तने he had said that he wanted to take minimum 50 days session. He was on record. 50 days meaning where is 16 days and where is 50 days? Minimum म्हणते 30 days आहे minimum. That too एक पावटी आमकां एक दिसाक 7-8 पोर्टफोलियो बारबो 8-8 डिपार्टमेंट बारबो आसताय. And we get only 10 days to speak, so we are restricted, fall short of time. We have never taken less than 22 days. I think last 3 years of Congress rule. But previously because of that government as well, government पुढे जाय आणि कित करता पण त्यांना माश म्हणून जा calling attention गायला on river Zuari water at Maushi, Sankhwal. Plus I have taken up other issues. आमगेले कुर्तुरी constituency म्हाका लोकांनी question दिले जावं तेंगेली सूचना दिले. I will not get time. It is impossible for me to take up these issues. That as an opposition, the ruling government has not allowed us to bring issues in the Assembly. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक राऊत।